invalidar, porque o Marquinhos tocou 2 vezes na bola que ele tocasse com o adversário. Na Austrália, este goleiro conseguiu distrair muito bem o jogador adversário. Andy Keogh, saved by Redmayne. The dancing around on the line has worked. He's out-psyched Andy Keogh. Redmayne's made one very big save. Vai o Riascos, correu, bateu. Vitor! Vitor sensacional! Maddox, the approach, the shot. Oh! Off the crossbar. Hanging up for the shot and oh! The cannon has fired and hit Sterling directly to the back. No jogo entre a Arábia Saudita e a China na Copa da Ásia, o Gandula ajudou o goleiro, mostrando a ele para que lado cair. Para el arquero San Lorenzo, si va Tisone, la picó. No, te iba a hacer una definición de locos esta, El que va a lanzar el penalti, atajó Iker Casillas y el punto de más se lo lleva el Porto. Number 6, saved by Leno, but he won't get to the follow-up. Oh, this is just dramatic. 100% drama. Na quarta divisão do campeonato alemão, o goleiro Daniel Bartz defendeu 5 pênaltis em uma só partida e fez a sua equipe se classificar para a Copa da Alemanha. Looking to goal. Saved by Tim Howard. He still got it. والكرة ترجع ويضيعها. والكرة ترجع ويضيعها. 4 مرات. No Campeonato Espanhol, este goleiro fez 2 defesas espetaculares em uma só partida. And a save by Trigali. Rebound, save by Trigali. What a great double save. And the bench goes wild on the far side. Minute. Reinstated Ronaldinho. And Joe Hart saves and Ronaldinho can't force it in. Nor can the follow-up from Neymar. Respect all round for the England goalkeeper. From his teammates. It's the second save that's better. This one is not. He didn't look happy coming forward, Anelka, and he's not happy now because it's red in Russia. Partiu Liseiro, a batida, Cássio! Acabou! O Corinthians vai para a final do Campeonato Paulista. أنس السنيتي يكون موفق والمهدي النمري يكون موفق. خطيرة